Meie tuleme Eesti Tervishoiu Muuseumist ja meie sooviks on tõesti muuta Eesti elutervemaks keskkonnaks. Ma arvan, et te kõik olete kuulnud ja näinud uudistest, et üksikvanemate arv on kasvanud. Aga võib-olla see on sellepärast, et lastele ei ole räägitud sellest, kuidas alustada suhet ja kuidas suhet hoida. Ma arvan, et te kõik olete näinud seda, kuidas uudistes räägitakse, et Eesti lapsed on muutunud rasvasemaks või siis peenemaks. Nendel on toitumisprobleemid. Aga võib-olla see on sellepärast, et nad lihtsalt ei oska valida õiget tervislikku eluviisi kõikidest nendest virvarridest, mida pakutakse. Ma arvan, et te kõik olete näinud süstlaid maas vedelemas tänavatel ja mänguplatsidel. Aga võib-olla see on ainult sellepärast, et me ei ole rääkinud, me pole leidnud aega lastele rääkida sellest, kuhu võib kanepi tarvitamine lõpuks viia. Aga me tahaksime lastele kõigest sellest rääkida, me oleme valmis seda tegema. Ja sellepärast me oleme välja mõelnud ürituse, aga palun noorte tervisefestival terviseks. Ja sellest räägib Olga Lähema. Я буду рассказывать на русском, чтобы показать, что мы можем как на эстонском говорить, так и на русском. У нас такой коллектив. Мы хотим сделать такой фестиваль для молодежи, для гимназистов в 2018 году. Мы хотим собрать 1000 школьников, их собрать в большом зале, у нас на примете культурный котел, и хотим создать такие дискуссионные на табу темы: секс, питание и зависимости, как компьютерные зависимости, так и наркотические, курение. Также будет комната исповедания, то есть там, где можно закрыться и может какие-то секреты рассказать, поделиться, и как-то на душе стало легче. Также можно пойти анонимно задать вопрос или получить консультацию от психолога. Это все возможно сделать за один день, 1000 человек. Они могут выбрать различные лекции, различные дискуссии, и им может быть намного комфортнее и приятно сделать, когда они не знают, кто с ним рядом сидит. Что это рядом сидит не одноклассник, не учитель, который потом будет к ним как-то не очень хорошо относиться. Мы сделаем так, чтобы менторы на 3 языках будут их поддерживать. Они смогут выбрать сами, на каком языке они хотят говорить. Если им удобно, на эстонском, на русском или на английском. В зале все это время будут тоже проходить лекции для, там будет больше народу, то есть там будет не 10 человек, например, как группа, а, например, в свободной форме может присоединиться в любой момент и уйти, если тема не так интересна. Наш коллектив, мы только вдвоем сейчас с Маркусом, у нас русскоязычные и эстоноязычные в коллективе, и мы все знаем английский, так что нам, конечно же, понадобится помощь, но мы очень крепкий коллектив, который справится. Tahan öelda seda, et ega me ei hakka seda nullist tegema, et meil on olemas tiim ja loomulikult meil on olemas ka koostööpartnerid, kelle peale toetuda. Kõigepealt seda, et me muuseumis teeme igapäevaselt analoogseid töötunde ja muuseumitunde, aga kogu selle ürituse temaatika oleks ja eripära oleks see, et ühtekokku tuuakse kokku erineva keeleruumiga inimesed, vene keeleruumiga inimesed, eesti keeleruumiga inimesed. Ja nad saavad üksteise pealt seal õppida, kuulata, kuidas mingisugune keeleruum siis mingi probleemi käsitleb ja siis seeläbi targemaks saada. Ja ühtlasi ka Eesti Tervishoiu Muuseumi üks väärtusi on teadlik tegutsemine ja ma arvan, et selle ürituse raames me saaksime selle muuta iga-aastaseks festivaliks, mis toimub kord aastas ja loomulikult nende teemade sees on võimalik seda teemat laiemalt käsitleda. Seks ei ole ainult seks, vaid selle alla kuulub suguhaigused, selle alla kuulub näiteks suhete loomine, mis iganes. Et see ei ole ainult nii üheselt määratletav. Et suur tänu tähelepanu eest.